Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero ndagushishikariza gukanda kuri subscribe wowe utarabikora, kuko uyu munsi waba ari wo munsi wenda waba mbonye ari bwo bwa mbere, ariko ukande kuri subscribe kugira ngo ibindi biganiro bizajya bicaho hano ujye ubibona ku gihe kandi ubibone ubikurikirane umunsi ku munsi. Wakanda kuri like ndetse waba hari igitekerezo ukandika comment ahandi ku butumwa kugira ngo tujye dufata ibitekerezo byanyu, nabyo biba ari ingenzi, tubigendereho tubashe kuzamuka dukore umuryango mugari. Ndagushimira kandi nawe wakanze kuri subscribe, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Urwo n'urukundo rwiza kandi mungaragariza, Imana ikomeze kubafasha. Hanyuma rero nabatindiye mu kiganiro cyabanje nababwiye uko ibiciro bihagaze nuko biri kuzamuka bitewe n'intambara ya Iran ihanganyemo na Israel ndetse na Amerika. Nababwiye yuko hashize amasaha makeya ibiganiro byari byarateranyije abanyamerika ndetse na Iran kugira ngo baganire uko ihagarikwa ry'iyi ntambara byagenda banasuzuma ibyakurikizwa. Nababwiye yuko nta kintu cyavuye muri ibyo biganiro, ndetse amasaha 21 yose bamaze nta kintu byatanze. Uko kutumvikana hagati ya Amerika na Iran byatewe n'impamvu nyinshi zikurikira nza kubabwira, kuko ndashaka ko tugiye kureba ubundi ni ukubera iki Iran na Amerika byananiwe kumvikana mu nama yabaye amasaha 21 bari kumwe, bikarangira abari baje baziye mu butumwa bwa Amerika. Ubwo ni Vice President J.D. Vance wari waje ahagarariye Amerika, agasubira muri Amerika agafata indege nta kintu bagezeho, ndetse na Iran abo bari bohereje nabo bagatega, kuko ibi biganiro byabereye muri Pakistan, nabo bagasubira muri Iran ntacyo bagezeho. Impamvu ibi biganiro byananiranye hagati ya Iran na Amerika nizo tugiye kugarukaho mu gihe tugiye kuganira. Hanyuma uyu DJ Vance yafashe indege yerekeza muri Pakistan. Hanyuma bamara amasaha 21 bari kumwe muri ibyo biganiro. Akimara gusohoka mu nama ibiganiro birangiye bikarangira batumvikanye, yahise asohoka agira ati, mbere na mbere ndashimira Iran kuba baremeye ko tugirana ibi biganiro. Icyo nicyo cya mbere yashimiye abanya Iran, avuga ati ndabashimira ko bemeye yuko tugirana ibi biganiro. Ati dusoje ibi biganiro tutumvikanye, ati ariko kutumvikana kwacu nta kibazo twebwe bidufiteho. Ati kutumvikana kwacu ni inkuru mbi kuri Iran. Yakomeje agira ati kuba tutumvikanye twebwe na Iran muri ibi biganiro, iyi ni inkuru mbi kuruta uko twebwe ari inkuru mbi kuri Amerika. Ni ukuvuga ngo yasaga nk'uwishongora avuga yuko kuba ibiganiro batabihuje ari inkuru mbi kuri Iran kurusha uko yaba inkuru mbi kuri Amerika. Yakomeje agira ati ikibabaje mbere na mbere n'ubundi nuko tutumvikanye. Ati twagerageje ibishoboka byose, atariko ibyo twebwe twabasabye n'ibyo badusabaga banze ko twumvikana. Yakomeje agira ati twebwe batwerekaga ibyo bashaka ariko bakanga kumva ibyo twebwe dushaka. Uko niko Vance yavuze akimara kugira gute gusohoka muri iyo nama ibiganiro bimaze kuba. Hanyuma Iran nayo idatinze yahise isohora navuga itangazo, cyangwa se itangazo iti Amerika ibyo yadusabaga twebwe twagerageje kubikora, twagerageje kubumva, ariko twebwe ntibigeze bashaka yuko hari ibyo twebwe twabasaba. Iran yakomeje igira ati ni ukuvuga ngo kuba twebwe tutumvikanye, Amerika twe turabizi yuko aribo bifitiye inyungu cyane.
ati twebwe n'ubundi twakumvikana tutakumvikana Amerika nibo bifitiye inyungu, ati kubera yuko bitewe n'ubukungu bwabo ndetse n'isi n'ubundi iri kubashyiraho igitutu. Tutagiye kure murabizi yuko isi Amerika ariyo isa nkaho iri imbere cyane ku bukungu bw'isi ndetse no ku buyobozi, kuko igerageza kurebera mu bindi bihugu. Bivuze yuko iki gitutu Iran yavugaga yuko Amerika ariyo iza gukomeza gushyirwaho igitutu n'ibindi bihugu, igaragarizwa yuko wenda iyi ntambara byararinaniye kugira gute kuyihagarika. Iran yakomeje igira iti twakagombye kuba twebwe ubundi tunibuka yuko Amerika n'ubundi itajya yumvikana mu biganiro byose tujya tugirana cyangwa igirana n'ibindi bihugu. Ahangaha basaga nk'abantu bari kwishongora, bavugira bati twakagombye kuba n'ubundi tuzi yuko Amerika itakabashije kugira cyangwa se itajya n'ubundi itwumva cyangwa itajya yumvikana mu biganiro byose tugerageza kugirana cyangwa igirana n'ibindi bihugu. Iran ubwo yasaga nk'ivuga yuko Amerika n'ubundi ibiri imbere mu bintu byose cyangwa se ishaka kugera kujya imbere mu bintu byose isaba, ariko abandi itumva ibyo basaba. Niko bo bageragezaga kuvuga. Hanyuma tugerageze turebe ubundi Amerika yasabaga iki Iran. Amerika yo yasabaga Iran guhagarika gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Icyo nicyo cyari kiri imbere cyane. Akababwira ati ibyo bitwaro bya kirimbuzi murekere kongera kugira gute kubikora. Gusa Iran nayo hari ibintu yumvaga ko bikomeye, kubera yuko Amerika yagerekagaho ikayibwira ngo hanyuma nimumara guhagarika kubikora, izo uranium zikora ibyo bitwaro bya kirimbuzi murabiduha twebwe ubwacu tubigenzura, cyangwa se ibyo bitwaro muraza kubiduha tuba ari twebwe tubyibikira. Urumva yuko Iran aho ngaho itari gupfa kubyemera, kuyisaba yuko ibitwaro bafite babihagarika kubikoresha, ndetse n'ibikora ibyo bitwaro bya kirimbuzi bakabiha Amerika ikabigumana mu maboko yabo. Umvaga yuko Iran itari gupfa kubyumva cyangwa se kubyemera. Donald Trump mu butumwa yakomeje gutanga yagize ati twebwe tugiye gukora ibishoboka byose, ati tugiye gukora ibishoboka byose, tugerageze tugote Iran, dutegure n'ibisasu bya kirimbuzi biri muri Hormuz. Ubwo Donald Trump yavuga ati tugiye gukoresha ikoranabuhanga ryacu twizeye riri hejuru, dutegura ibyo bitwaro bateze muri Iran, ubwo Iran yateze muri Hormuz. Twebwe turagerageza tubitegure uko byigira kose, twebwe turaza kubitegura. Hanyuma Iran yo yasabaga iki Amerika? Reka tuze turebere hamwe ubundi Iran yo yasabaga iki Amerika. Iran nayo yasabaga Amerika kuba yabemerera ikabakuriraho ibihano bafatiwe, no kuvuga ngo ibihano Amerika byose yafatiye Iran byose bigakurwaho. Nicyo Iran yasabaga. Iran yakomeje yasabaga Amerika igira iti twebwe imitungo yacu yose yafatiriwe na Amerika cyangwa se yafatiriwe na Amerika muyidusubize. Imitungo yacu yafatiriwe na Amerika muyidusubize. Icyo cyari ikindi Iran yasabaga muri byinshi yasabaga. Ikindi Iran yasabaga yuko mu by'ukuri nubwo bwose bafungura iyo Hormuz, ariko bakomeza kuyigenzura. Ukuvuga ngo Iran yo yasabaga yuko nubwo Hormuz yafungurwa, uyu muhora wa Hormuz wafungurwa, ariko wakomeza gukurikiranwa na Iran. Ibintu byose bica muri uno muhora wa Hormuz byose
bikagenzurwa na Iran, ikagenzura ibicamo byose, ikamenya ngo ni ibiki byajemo, ni ibiki byanyuzemo byose, yaba ubwato yaba n'ibindi bintu byose bikagenzurwa na Iran. Hanyuma ibyo ngibyo bikimara kuba mu bintu byose basabaga, Trump yikojeje ku mbuga nkoranyambaga nk'uko maze kubibabwira, aravuga ati twebwe tugiye kugerageza dutegure ibitwaro byose Iran yaba yareteze muri Hormuz, kuko bavuga yuko ubundi ibyo bitwaro bitezemo biri hagati y'ibihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 4. No kuvuga ngo urumva ko ari ibitwaro byinshi, kubitegura bisaba igihe kinini cyane, kandi ibyo bitwaro ni ibitwaro bigize bifite tekinoloji ya danje. Ni ibitwaro bishobora gusensinga uburemere bw'ubwato buciyeho bikaba byazamuka bikabiturukana. Ni ibitwaro kandi biri hafi muri metero 200 ubujyakuzimu uvuye hejuru y'inyanja muri metero 200. Trump yongeye agira ati mu gihe ibyo bitarakunda tugiye kohereza abasirikare. Tayari ubu ngubu abasirikare bamaze no kugera muri Israel, ndetse n'izindi ndege z'intambara zamaze kugera muri Israel, ku buryo isaha n'isaha haba ibindi bintu bitangaje cyangwa se ibindi bintu tutazi bishobora kuba kuri Iran. Gusa na Iran yavuze yuko yiteguye, iri tayari. Muri ubwo butumwa Trump yakomeje gutanga, yaje no kwibasira cyane Abashinwa kukuba bashobora kuba bari mu gutera inkunga Iran. Murumva yuko isaha n'isaha ibintu bishobora kuza gukomera. Ikintu gitangaje cyabereye muri bino biganiro, havugwa yuko Iran bahagaririye Amerika bashobora kuba bahamagaye inshuro hafi 13 Trump, kuko urumva ntibaye bari kumwe. Ibyo batumvaga bageragezaga guhamagara Perezida Trump kugira ngo ababwire niba ibyo bintu babyemera. Ni ukuvuga ngo bakiri muri iyo nama bamuhamagaye, cyangwa se Trump yavuganye nabo kuri telefoni inshuro zirenze 12, hagati ya 12 n'13, kugira ngo yumve rumva ko bagiye bavugana cyane. Hari ibyo batagakwiriye kwemera Trump atabizi, niyo mpamvu bageragezaga kumuhamagara. Komeze ukurikire no YouTube channel yanjye nayo yanyu, komeze tubane, ndakomeza mbahe izindi update zitandukanye ziza kuba ziri kuba, ndaza kuzibagezaho. Ciao.